kitu chochote kwa ajili ya mwenzake. Hivi ni nani awezaye kutoa kitu chochote kwa ajili ya rafiki yake? Uchoyo umekisili sana, uchoyo umekisili sana. Biblia inasema kuweni na upendo kama nilivyowapenda mimi. Biblia inasema kuweni na upendo kama nilivyowapenda mimi. Jifunze kumthamini mwenzako, jifunze kumjali mwenzako, jifunze kumthamini mwenzako, jifunze kumjali mwenzako. Maana sana upendo ni kitu cha msingi sana. Upendo, upendo ni kitu cha maana sana. Upendo